Loading apa tu je? Ni tengah loading barang barang baru datang. Okey. Penuhkan dia. Penuhkan freezer Baik, baik. Wow, ni kirakan macam barang-barang prop lah InsyaAllah. So there you go guys. Kita sekarang tengah buat loading ni dekat freezer dekat kita orang punya baru Frozen Mart ni. Alright, macam-macam barang ada kat sini. Dengar tu, busy tu. So barang-barang kuih kita ada kat sini, barang-barang ready to eat kita ada kat sini, barang-barang marinated produk kita ada kat sini, kita punya famous paru ada kat sini, barang-barang yang pau ada kat sini, processed chicken products ada kat sini, macam-macam lah guys. Okay, kita orang insyaAllah nanti kita orang berkira akan masuk barang-barang chain, kita punya paste pun semua ada kat sini. Dengan kita pun tengah tunggu nak load kita punya barang-barang dry items. Okay guys, so during this soft launch period ni, kalau you guys ada dekat kawasan sini, you nak beli, ahlan wa sahlan untuk datang ke Pondok Abang Frozen Mart. Order now from pondokabang.com. The best authentic Malay food made traditionally.